Bosna svjetsku, Edin Džeko, Barbarezi, plavožuta mahala. Pozdrav dragi gledaoci, Plenum se nalazi na svjetskom prvenstvu kao što ste možda već upratili na društvenim mrežama. Ja i Fari smo, mi smo doputovali prije 2 sata u LA, u Los Angeles i odlučili smo da snimimo nekako utiske ova već 4 dana koliko smo mi u Kanadi, evo danas u Americi. Pa možda da krenemo nekako iz početka. Mi smo u srijedu navečer doputovali, čak u tom avionu iz Beograda bilo je dosta naših novinara. Igrom slučaja bio je čak i predsjednik Saveza Vico Zeljković. Tako da poslije toga da idemo direktno u smještaj i sutra smo nekako krenuli u Toronto i obilazili dosta dijelova nekih užeg centra smo uspjeli obići. I baš smo taj dan komentarisali, aj ti snimili smo maksuz jedan video od 3 minute, objavili ga na mrežama, kako je nekako čudna atmosfera i kako nismo vidjeli puno naših ljudi. Da je u suštini da smo vidjeli možda 20 ljudi u toku cijelog dana što smo mi šetali po gradu, a onda sam ti nekako svoje utiske iz Brazila spomenuo kako je ti tamo bilo i kako si ti tamo imao osjećaj baš da je svjetsko prvenstvo. Pa jest, upravo se, nije stvar toga što smo mi malo naši ljudi vidjeli, nego općenito taj dojam organizacije samog prvenstva što smo komentarisali u tom videu prethodnom koji možete naći na društvenim mrežama Plenuma, da se ne osjeti to prvenstvo na taj način na koji se osjetilo u Brazilu. Nekoliko je tu vjerovatno razloga. Taj prvi je što je Brazil ipak jedna svjetska nogometna nacija koja, ja nisam vjerovao dok nisam otišao i uvjerio se na licu mjesta koliko su on lud za nogometom. Mislim, i mi smo, ali on su stvarno bolesni. To je nešto neobjašnjivo i njima organizovati svjetsko prvenstvo je zaista bila čast i to je doživljaj bio na svakom ćošku, od svake marketa, prodavnice, gdje je sve odisalo tom atmosferom što nekim oficijalnim, što neoficijalnim brandingom i raspoloženjem ljudi. I ja se sad se sjetim, nismo tad to spomenuli, u smještaj koji smo tipa rentali, pošto smo išli u vlastitoj organizaciji što inače se putujem, smo dobijali uvijek neke poklončiće vezane za svjetsko prvenstvo i ti domaćini su znali zbog čega se dolazi u tim Airbnb-evima, bookingsima. Stvarno sve je bilo nekako u tom svijetu. Toronto se to zaista nije osjetilo do samo u fan zoni u kojoj smo bili, koja je onako lijepo bila organizovana, i do samog prostora oko stadiona. Mada iskreno i fan zona je bila čudna, ja sam očekivao isto i tu puno više ljudi, međutim nije bila neka ogromna gužva. Bilo onda oni problema sa organizacijom, kao karte se prodaju online $100 i nešto. Nas, onaj čovjek koji organizuje u suštini taj prostor, govori trebate kupiti online. Do sljedećeg momenta sretnemo našeg jednog čovjeka. Čovjek nam govori kao ne morate kupiti vam tamo karte, etiketu, ovdje uzmite. Eto, nismo na kraju to provjerili, ali u suštini ja shvatih da kao da su bile te veliki broj free karata za free entry koji su kao bile razgrabljene unaprijed. To je meni malo iskreno i glupo, jer niko ko dolazi, evo kao mi, ne razmišlja da sad treba se nekoliko dana prije prijaviti za ulazak u fan zonu. Trebalo bi ostaviti možda za neke ljudi koji dolaze kao turisti na licu mjesta. Kako smo sredili upad tebi, u suštini mi smo bili krenuli od te fazone da nećemo ući jer puno je bilo dat, ne znam, $100 i nešto. Ostali su samo VIP i onda sam ja bio uporno, hajmo pokušati naći nekog, neko možda ima ekstra, neko možda ima ekstra i druga, treća osoba koju smo pitali, tebi smo sredili ulaz. Jes, zato što ljudi su po 4 mogli uzeti i onda vjerojatno su naklikavali pošto je bilo besplatno i onda im Raja izradi. Nisu ušli i imali su tu način da nama ili drugim ljudima da uđemo s njima. I onda sam ja s našim čovjekom skontao da... kako si ti na kraju ušao? Ništa, ja čovjeka nekog našeg sreo. Je li on imao ekstra kartu ili ste otišli uzeti tu tad free kartu? Ne, on nije imao ekstra kartu, ja ga pitao za ekstra kartu, on mi govori, kaže, odi tamo, ja sam sad uzeo 3 besplatno karte. I vi ste otišli na pult i uzeli? Ja otišao na pult i samo mi žena rekla, ne možeš tu orbu, ne smiješ nositi unutra. Tu mi je bila ova oprema za snimanje i sve. I malo sam se onda tu ufrkao gdje ću sad s opremom ovolikom, šta ću i opet naiđem na našeg jednog momka. Ne mogu se sjetiti odakle, uglavnom rento je Airbnb tu blizu, odmah blizu fan zone i pitao sam ga mogu li ostati kod tebe opremu ako nije problem. Razmijenili smo brojeve, čovjek uzeo opremu, ostavio i onda sam ja uspio ući. Pa da, ali eto, fan zona, šta ti misliš o njoj meni? Ja se čak i ne sjećam da sam u Rio bio u zvančnoj fan zoni, koliko je to sve bilo. Nije mi bila potreba da odem na to jedno mjesto nekako.
Ovdje smo imali potrebu da vidimo šta se dešava. I meni je fan zona iskreno bila cool organizovana. Jest. Nezgodno je što opet isto na suncu nije bilo baš nekog hladovine da se čovjek skloni. Lijepo sa strane neki šopovi, hrana, s tim da su cijene stvarno skupe u toj fan zoni. Hrana je poprilično skupa, pića su skupa, ali Meksikanci su onaj dan igrali, napravili su oni atmosferu, njih je bilo solidan broj. Dan prije bio koncert, samo što smo mi tada kasno stigli. Kasno stigli, pa nismo prilike da odemo. Mislim, okej je. Djeluje da je to pristojno, samo što zaista nema mase da sad puni tu fan zonu, da bi to bilo na nekom... I još što je interesantno, mi taman što smo ušli, bukvalno pogledali jedan dio utakmice i dešava se prekid. Imate to sve na našim mrežama. Objavljivali smo mi te kratke isječke iz fan zone, pa možete pogledati o čemu pričamo. Desilo se možda jednom grom da je udario i to vrlo, vrlo lagano 2 put i krenulo je da se naoblači i odmah smo bukvalno prekinuli prijenos, prekinuli čitavu fan zonu i svi smo morali izaći s fan zone. Na kraju smo završili u nekom kafiću. Pubu, nešto. Bilo je tamo, evo isto, tu je bilo fina atmosfera, ljudi su valjda iz fan zone tražili gdje da gledaju utakmicu. Malo je isto nezgodno upala utakmica, ne znam, zamisli da smo mi gledali naše u fan zoni i da tu pola prekine prijenos. Pa jeste, ja sam čak i objavio video, poslije toga i nadam se da neće sutra biti ovoga da prekinu utakmicu, ali to nije hvala Bogu bilo. Opasnost od tih grmljavina, grmljavinskog nevremena, to je FIFA i najavila da postoji mogućnost da se utakmice ili odgađaju ili zaustavljaju na neki period. Nije nešto bilo, nije ni kiša. Stvar padla je kiša, pokisli smo mi. Pokisli smo mi, padla je kiša, ali nije ništa strašno, nije bilo više grmljavine poslije toga nikako. I nismo se to više ni vraćali u fan zonu, doduše nismo imali ni potrebe. Dobro, taj dan smo mi 21 km prešli taj dan. Ali ja ne znam kako je tebi. Ja ne mogu ja ne znam danas koji je dan, evo, stvar nedelja, sjetio sam se. I ovi jet lagovi, sad smo se opet pomirili za 3 sata unazad, već smo bili na 6, jel sad smo na 9. Stvarno je zbunjoza. Mada u suštini šta nam znači koji je dan bitan. Pa interesantno je da su svako jutro oko 6 ujutru stel prilike i već smo u 7 bili vani i taj prvi dan prije utakmice. I poslije tog fan zone i tog kafića gdje smo gledali Meksiko završiti, pogledali tu utakmicu, smo otišli opet u smještaj i na dan utakmice mi smo u 4 ujutru ustali, u 4 ujutru po kanadskom vremenu, nismo mogli spavati, onda smo se spakovali stvari i otišli prema gradu u 6 ujutru smo izašli iz smještaja. I odmah smo otišli djeti na okupljanje. Mi otišli, popili smo neku kafu. Aha, kafu, prije pa smo otišli tamo. Ali evo šta ti misliš, tipa, ovo meni prvi put da reprezentaciju gledaš ovako rano, nekako nije to u neku ruku loše, jer cijeli dan kad čekaš u 9 i na utakmici negdje u nekom gradu, nekako ti se toliko iscrpiš i emotivno i fizički čekajući da počne to. Utakmica, pa i onda to bude prekasno. Malo drugačiji osjećaj. A ovdje nekako bude knap. Pa jest, mi smo došli u 9 ujutro na okupljanje je bilo baš dok se malo dobro. Tu, vamo, tamo. Mada smo i tu bili skeptični jer je bila ona saobraćajnica, a očekivali smo da će naši ljudi dosta doći tu i došlo je. Pa je bilo onda malo problema oko saobraćaja, pa došla policija to regulisati sve. Pa se onda na kraju kad se vidjeli koliko je sati policija zatvorila skroz cestu. Jeste, meni je bilo nevjerovatno koliko da se u Bosni dešava nešto tako, evo nama bude maraton u jednom danu u godini, pa bude što je zatvorilo, je tamo poprilično bilo nenajavljeno, samo jedna cesta od jednog stade, niti je ko se nešto puno bunio, niti je bilo nekog cirkusa, sve se aj to tako treba, mora. Policija stala u grada, zaustavila i svi navikli da je ta situacija sad takva. Nekako nije baš bilo nikakvih problema. Ja sam očekivao da će policija reći što ćete bolan, ipak nije najavljeno blokiranje ceste. Pa dobro, vidio se da su oni isto malo pregubili, jer oni su došli u jednom momentu pa sklanjali ljude da mogu tramvaj prolaziti, da se ne blokira čitav saobraćaj. Ali sve bilo, nije bilo nekog sukoba, ni ružne riječi. Nije bilo problema nikakvih. Sve je bilo dobro. Što jest. I taj korteo, mislim, šta ti misliš o korteu? Pa dobar je korteo, nego mi smo, da se vratim na onaj prvi dan kad smo snimali, mi smo već pretpostavili da neće biti 30.000 ljudi. Ne, ja sam ovo što su naši mediji najavljivali, to je baš bilo... Preoptimistično. Ne znam otkud im te informacije ili da li su navijački htjeli to predstaviti.
Ali nije. Ja mislim da je u Nije. Korteu bilo nekih možda 7.500 ljudi i ti svi 7.500 To je nisu ušli. A nisu, I ti to misliš je da to. nisu Pa ušli? nisu 100% jer tu bilo ljudi, ne znam, sjećaš se kad je krenuo Korteo, to prvo okupljanje do onog parka gdje smo se sastavili sa mnogo drugih ljudi. Ja sam tu vidio, primijetio na ljudima da su ljudi bukvalno došli da snime to i onda odeše svojim kućama jer vjerovatno nisu mogli ugrabiti kartu ili nešto. Aha, Ali dobro je to. Eto, jel vidim da ljudi pišu kao snimke Kortea, onda kažeš gdje su ovi ljudi na stadion. Mada ja mislim da realno stadion je opet povelik i 45.000, 43.000 je bilo zvančno, gledali smo kad je izašao. Meni je malo okej da je oni svi ljudi ušli na stadion, a da se vidjelo onako kako se vidjelo. Samo je kop bio pun. Meni baš iskreno i ne, ali eto, jer bilo lepše na tribinu gdje smo mi bili dole ispod. I ostalo je bilo svuda razbacano pomalo. Sporadično. Ali eto, ako je bilo 7.000, šta da kažem, meni ono što je meni drago, to sam ti govorio, meni je drago za razliku od Brazila. Maracanã je ogromna i bilo nas je opet manje. Ali ovdje smo bili bolje skoncentrisani. Ono što nas je bilo i isto pohvalio što je BHF objavio i preporuku za oblačenje, to plave majice. I onaj kop je stvarno djelovao jako lijepo. Osim mene sa crnom majicom. A bolje vidite da je tamna, da nije bila bijela. Ali kop je onaj stvarno izgledao pristojno, jasno, lijepo, ograničen. I drugačije je to i prema publici stranoj koja gleda i drugačije je to i za organizaciju samog navijanja i našu atmosferu kad znaš da smo svi tu negdje na jednom mjestu. Na Maracanã je bilo, kop je bio BA Fanaticos, ali članova bilo jako malo, ostalo je sve bilo razbacano. Nismo mogao prstom pokazati, onda su dominantno, nek sve je nešto bilo. Tako da sam ja poprilično zadovoljan. Pozicija na tribini, ja sam se lično bojao one skele. Međutim, čim smo se krenuli gaziti po skeli, djelovala je stabilno, sigurno. Dobro, kad smo skakali, malo se ljuljalo. Malo se drmala. I mislio sam da će daleko biti teren. Pa eto, bilo je pregledno. Ne, meni je odličan pogled bio na utakmicu, na sve sunce, vidi se, ja sam pocrvenio ko paprika. Ti se smio navečer kad sam skinuo majicu, ko da sam, ne znam. Ja sam zbojao, ja sam malo i namazao i udaralo mi s leđa najveći dio vremena. Ali to bilo je okej. Meni je i ceremonija otvaranja mi je bila okej. Osim to sam i pisao, ono prozivanje svih zemalja. Ja. Ono je bilo smor. Sporo, 40 zemlja po zemlja, svaka zastava izlazi. Već pred utakmicu baš nije trebalo. A ostalo mi je bilo okej. Ne znam, meni je osjećaj bio fantastičan kad smo izašli. Kad sam prvi izlaz, ima čak i snimak, snimio sam ja na očalama. Kad se ulazi na stadion i onaj pogled prema dole. Jeste, je fascinantno. Baš je bilo za zapamtiti, slika ostala nekako. I mislim, bila je sad i ta nemila scena. Ja sam napisao članak o tome. Dobro si to. Sa Fanaticosima. To su opet naši mediji pogrešno sve interpretirali. I oni su rekli da su Kanađani htjeli da skinu zastavu, to je transparent od Fanaticosa, što nije tačno. Naime, nažalost, došlo je tu do par problema iz sljedećih razloga. Savez je, Fanaticos uzeli karte preko Saveza i vjerovatno Savez im nije mogao dati te numerisane prve te redove za njih i desilo se da je, ne znam, sad 10-ak možda ljudi, možda čak i više, imalo problema sa mjestom jer su Fanaticos ušli i zauzeli tih prvih par redova i jedan od tih ljudi nije se mogao dogovoriti sa Fanaticosom, ovi drugi su stvarno izašli u susret, neki su se pomjerili, neki su ostali tu, recimo i mi smo bili u prvom redu, iako nismo imali karte za prvi red, mi smo imali za 20. red, ali su ti ljudi, sjećam se, iz Sarajeva su živjeli u Kanadi i oni su imali razumijevanje. Oni nisu htjeli pomjeriti stvarno, ali su rekli, stanite vi tu sa nama, pogurat ćemo se, stajat ćemo. I tu nije bilo problema. Međutim, bio je taj jedan mlađi gospodin koji nije mogao to podnijeti i na kraju je otišao do ovog security-a. Security je došao prvo bez policije i rekao je da svako ko nema kartu da mora da se skloni. Da mora biti na tačno određeno. Naravno, nikoga nije slušao i onda je došla policija i onda je nastala gungula kakva je nastala. Onda je privedene su dvojica navijača, dva BH Fanaticosa. I na kraju ni taj čovjek što je htio to mjesto, na kraju nije ostao sjediti. Nije on ostao sjediti, njega je policija razmjestila, a ova dva momka su privedena.
Mislim, nažalost, meni je žao, ja razumijem jednu i drugu stranu, to sam im napisao. To smo trebali smo, to je dobro da prodiskutujemo možda. To je sad... BA Fanaticos su ultra grupa, to je jasno ko dan. I meni je drago da naša reprezentacija ima ultra grupu i da to nije ultra na papiru. Mi možda sigurno najorganizovaniju navijačku ultra grupu na svijetu. I ozbiljnu ultra grupu, ne ono nešto ultra na papiru, nego ozbiljnu ultra grupu koja opet ima i razumijevanja da ipak ne bude, da opet je dosta tolerantna da i pokuša se uklopiti u te neke ove komercijalizirane načine praćenja utakmica. Međutim, apsolutno po meni nema smisla dolaziti kao ultra grupa na stadion ukoliko ne možeš obezbijeti taj takozvani kop. Istina je da možda karte se mogu kupiti pa se naklikati tačno da formiraju taj kop, ali to zaista na broj ljudi nije, uvijek ja mislim teško. Da su on preko Saveza išao i Savez im je dao kontingent i to je to. Koji je bio za sektor, vjerovatno. E sad, mi drugi ljudi kao obični fanovi, simpatizeri reprezentacije trebaju imati razumijevanja. Mislim, sad je to sve opet individualno, ko voli, ne voli, ali evo, razumijevanja da puste BA Fanaticos, ko što ih puste da Korteo predvode što ih trebaju, da ih puste da organizuju tribinu. I zaista su Fanaticos, evo vidjeli smo lično, lijepo prvo zamolili Raju, hajte možete li molim vas da napravimo nešto da liči na nešto. To je taj njihov kompromis, iako su ultra grupa, hajde da fino to pokušamo. I međutim, i mnogo ljudi je, što si kažeš, pristalo na to, dok, eto, par izuzetaka insistiralo da, jer zaista karte jesu bile skupe i ja volim lično. Meni je isto drago što je naš savez omogućio kupovinu online karata za naše domaće utakmice. I ovo ja kad obično kupujem tebi i sebi, ja isto biram koje ću na mjesto kupiti u nadi da i ako zakasnimo da ću mi sjeti na to mjesto koje bude uvijek centralno pozicionirano. Nažalost smo prihvatili da nas nikad neće čekat, nego opet odemo ranije. Ja volio da se seating poštuje, ali se ne može poštovati kad je riječ o ultra grupe, a mislim da je nama bitno. Evo vidjeli smo slike, objavili su razni svjetski mediji tog našeg kopa i kako je izgledao i kako je prva, kako je... Normalno, između ostalih Korteo ne bio kakav je da nije bio. Tako je. Iako i Fanaticos imaju svoje manije, to možda nije tematika ove emisije, od izbora pjesama do, ne znam, izabiranja momenta pjesama, tokom toga možda neki mali organizacijski, ali nije to tematika ovog videa. Ali uglavnom to mora, znači onda ljudi nemojte kupovati za taj glavni suporter dio nikad karte, pa nećete imati probleme. Ili imate razumijevanja, iako i mi razumijemo i vas, vi ste navikli ovdje na kupim to, platim taj sit i hoću tu da sjedim, to je to. Razumijem i to je naravno jasno. Ali isto tako je bitno valjda da reprezentacija ima pravu podršku i da navijači budu vjetar u leđa, a ne da se mi između nešto krvimo. Evo sad ja nešto vrtim neke utakmice gdje se ja išao random u svijetu. Pa ja kad kupujem, ako ću kupiti, tipa imao se jednu priliku kupu za gostujući navijačima u Lig prvaka. Pa ne očekujem, bitno je da sam na stadionu. Ne očekujem da sad ja njima tamo nešto dirigovati, da ću biti na mjestu, nek daj samo da uđem da gledam utakmicu. A ako hoću da izdvojim više novca da gledam kako treba, onda gledam istok-zapad, neku kategoriju, onda sjedim gdje sjedim. Mislim, treba i tu imati lokije. Naravno kad sjediš u nekim za glavne suportere dijelovima, da tu malo, pa na kraju krajeva su takva mjesta u Njemačkoj, standing mjesta, nema ni stolica. To stojeće su tribine. Pa na kraju krajeva mi smo se, kažem, tu guralo, spomenuo sam među te ljude. I nije bilo problema. Čak kad smo dali gol, Dide sam zagrlio. I ostvario kontakt s njim, razgovarali smo i tu na poluvremenu. Jesi ti skužio da ona žena što je sa nama letla iz Beograda? Ona što smo se, znaš, Bosna, ukiš u avionu. Da je na kraju stajala do mene na tribini. Nisam nas kontakt. Jest. Ona plava, neka žena. Nisam povijest. I slikali smo se ja i ona. Kaže, ajde da smo se kamo kad smo se u avionu vidjeli. A krenuo ti još nešto reći vezano za zaborav. Ajde, nadoće mi. A ne, policija. Zaznuta policija. Jest. Ja sam bio u Velsu. U Velsu su nas znači ninali. Kako se zove, bukvalno smijali se sa nama sve. Čak ja mislim da smo momcima nekim našli baklje pa su ih pustili, nisu ih uopšte priveli. U Velsu totalno druga priča, odnosno... Ozbiljna i agresivna i
baš su bili zeznuti. To mi iznenadilo od Kanađana. Obično znaš da stereotip su, da su oni jako friendly narodi, mlaki, Amerikanci izezaju, ali policija je bila brutalna. Stvarno, trebalo je ući njih, koliko je njih, možda 10 ušlo među nas. Ne, prvo je manja brojka pokušala, pa je onda došlo pojačanje. Bilo ih je 20, 30 i čak je bilo dole u stepence kad se penješ gore, bilo je valjda u pričuvi dole ljudi još. Ali generalno ne prolaz na svega, i tribine, i kopa, i navijanja, i utakmica je bilo dobre. I komentarisali smo baš utakmicu, da je neko prije utakmice poredio 1-1, ja mislim da bi svi rekli, i čitava država, sva dijaspora, sve odlično. Ja mislim da je najbitnije da nismo izgubili, to je bitno i zbog bodovno, bitno i zbog samopouzdanja. Ja, za razliku od tebe, ipak mislim da nam ne ide ovaj rezultat Švicarske Katara u prilog, zato što mislim da je bilo dobro da je Katar do naše utakmice ima 2 poraza i da je to već on u glavi kući i da onda i mi to lagano, jer bi mi sigurno s tom pobjedom i ovim bodom išli dalje. Kako god, sad ako to Katar bude do kraja u igri... Dobro, nismo ni zaslužili da pobjedimo. Pa nije, ja mislim da je realan rezultat 1-1. Promašio ono što je promašio, onda ljudi su imali prilike. Intenzitet je bio baš jak utakmice. Ne znam, generalno je navijanje bilo dobra atmosfera prije do tog momenta, eto, samo malo je tu bilo poljuljano, ali prelijep osjećaj bio. Ja nisam, 20 godina sam na tribini, ali ne znam, ali objasni ljudima što smo pokačili naopako transove. Ja, i to je baš specifično. I što smo iskidali. Zašto su Fanaticos skinuli transparent? Nije to kanadska policija natjerala ništa, nego u navijačkom svijetu kad se desi tako problem, kad se desi gungula neka na tribini, prvo što štitiš to je transparent, skupiš ga, sakriješ ga kod pouzdane osobe, da ako ne dođe do belaja da ne bi neko ukrao transparente, da se ne bi zagubio ili tako nešto slično. E sad, kad se desilo ovo sve što se desilo, Fanaticos su i iz protesta rekli svim ko je imao transparente na ogradi, da u znak protesta policijskoj represiji koja se desila tu prema ta 2 navijača, da se okrenu transparenti i da se pruži podrška tim momcima. Što su na kraju završili na suđenju. Stradano i ti tu mogu dati malo informacija, pošto sam se čuo sa ovim momcima. Momci su završili na suđenju, pušteni su uz kauciju, plaćena je kaucija. Sreća nije otišlo na najgore, do 5 godina zatvora je napad na službeno lice. Nije otišlo na to najgore, dobili su nazad pasoše, Fanaticos su se organizovali, skupili novac, platili advokata, pomogli tim momcima. Momci su pušteni, sad ne znamo će li se na video poziv javljati na sud, nastavlja se suđenje, ali čini mi se da neće biti ta najveća kazna. Mislim da nema ni potrebe. Jest bilo grubi udaralca i svega, ali mislim svjetsko prvenstvo i stvarno mislim bilo bi šteta da se to mislim ne znam, ja sam inače mislim da je sad preamerikanizirano i preplastično ovaj sportski događaj, to sam ti govorio, malo se pitam jel se treba više posvetiti kvalifikacionim utakmicama koji ipak imaju neki, ovo je sad sve baš show, ne znam koliko na kraju sama igra bude najbitnija. I pogotovo na kraju sezone, ovi umori, temperature, cooling breakovi. Meni djeluje da igra pada sad u neki treći plan. Ali dobro, naša utakmica je bila dobra. Bilo je intenziteta, odnosno ove druge utakmice. Bila je dobra. I za nas je navijački gore. Isto tako malo su Kanađani i provocirali da bili. Pogotovo kad dali go. To isto sjevernoamerički stil, kontaju da im neko siđe dole, da im plesko opali, da im glavu izvrne. Ali jeste, recimo, ja kad sam bio u Velsu, velška policija je bukvalno svoje domaće, kad su tako krenuli provocirati njih, krenula napast da ih smiri, jer ovamo nije bilo odgovora sa druge strane, da ne bi eskaliralo nešto. A recimo, iznenadio si kad si vidio Lukića u prvom sastavu? Jesam, ja odmah sam tebe pogledao, rekao, ovo je Lukić, opet Barbarez. Dobro je procijenio. Nešto naumio i dobro je naumio. Dobro je procijenio. Dobio si 9 duela zračnih. To je navodno prvi put u historiji svjetskih prvenstava. Svaka čast momku. I poslije gola. Dobro je bilo. Ja sam zadovoljan. Protiv Švicarske je bilo dobro ne izgubiti prije svega, a onda vidjeti šta će se dalje dešavati. Da, mi smo nekako, bilo su 2 partija ta navijača, mi nismo imali snage. Prvi dan 21 km smo prošli, drugi dan možda 12-13. Stvarno nismo, možda malo manje.
U stvari jesmo, bila 17,5 smo, ja mislim, drugi prešli. dan. Aha. Tako da navečer nikako nismo išli na te partije, nego smo išli nazad Pogledao sam ja video stan iz spavati. ovoga oficijalno kao. Nije baš bilo puno ljudi. Nije baš bilo puno ljudi. Bilo je više na onom noć prije što su Fanatikos organizovali, nego na ovome poslije utakmice. Tako da, ma ne, stvarno, ova Dobro, vremenska more su ljudi zona, bili. mislim da je to isto veliki problem, jer tamo kad bi mi izašli kao tek u 8-9, to je naših negdje već 12, jedan koliko je, već ti lomite, ne možeš. I cijeli dan smo bili. Evo, bit će fascinantno od u LA u 12 sati utakmica, u podne. Samo što ustaneš. Vidjet ćemo, hoće li biti ta klima. Joj, samo bit će, evo, čini mi se da će biti klima. Evo i u Dallasu ovo je klima. I šta je još interesantno se desilo, poslije utakmice mi smo završili utakmicu, krenuli da nađemo negdje da jedemo. Našli smo hranu, hajde pojeli smo mi neke burgere i hoće Faris da idemo nešto slatko da jedemo i hajmo niže dole prema gradu, idemo prema gradu i nađe ja neko mjesto. Mogli smo Faris ovdje, neka cura sjedi sama na 2 stola. Hoćemo tu sjesti, hajde hoćemo, nismo mi pitali tu curu nikako, mi smo otišli unutra, naručili i ja izlazim kod te cure, rekao, izvinite, možemo nas dvojica ovdje, kao ne, dolazi meni porodica, sve. Dolazi u familiju. Familija čicava, hajde, rekao, dobro. Ja okrenu se tamo, sjedi 4 ljudi sa našim dresovima i hajde tu ćemo se. Stiskavac, jedva dvoje upalo. I uguramo se mi tu pored njih negdje i nismo mi ništa pričali s njima. Mi smo nešto nešto naše bez veze razgovarali i ti ljudi su krenuli ustati, ne znam kako smo ušli u priču. Ja ne znam šta spomenu. Ne mogu se ni ja sjetiti tačno, ali nešto smo spomenuli. Ili su oni ko da se htjeli pozdraviti kad su krenuli nešto? Ne mogu se sjetiti, ali uglavnom tu smo ostvarili komunikaciju. Odakle ste, iz Bihaća smo, ali živimo i radimo u Sarajevu. I kaže otac, pa moj sin, kaže, igrao Moj sin igrao u Bihaću. Ja ovako gledam u momka, poznata mi faca, rekao da nije Adi. Tahirović, kaže, jest. I sad kroz tu priču ide mi, Adi, šta ima, vadim ja transparent naš od cijele nebeske, on se ufati za glavu, jel moguće, pa otkud vi ovdje, šta, kako, drž, ne daj. Do jučer ga bodrili sa tribina, evo danas sjedimo u Torontu i razgovaramo, uslikamo se tu s njim. Međutim, ja nisam na prvu uhvatio da je to brat od Benjamina Tahirovića. Dobro je da nisi roastao Tahirovića ko što inače. Roastaš ga pred njima. Joj, dobro je ispalo. A divni ljudi, stvarno. Yes. Jadi je bio, baš smo to i rekli smo mu to, ja sjećam te sezone, išli smo isto zajedno na dosta utakmica. Baš je bio klasa iznad cijelog kluba, u tom po meni trenutku, štoper, mlad. Koliko 18-19 godina reče da imao. Da. Baš mi je djelo. I sjećam se ja te priče, pošto ono živi u Švedskoj, da je on iz Švedske ko to došao. I sjećam se ja te prije. Onda mi baš bilo još. I onda sam čisto vidio, rekao možda nije imao negdje prilike, evo kod nas kako se pokazao, ja sam znao da će on otići, da nećemo ga moći zadržati. I eto, stvarno je po meni Pa Vlado Jagodić ga je doveo tad u jedinstvo. Vlado Jagodić ga doveo. A i spomenuo nam je interesantno da je Benjo trenirao sa migrantima, sam odvojeno je trenirao, jer je Benjo mlađi od Adija. Da, tad je Benjo kao imao 16 godina. 17 i da je igrao s migrantima u Borićima, na male, da su igrali, da su eto i sad za reprezentaciju igra. Ali u stvari kako smo mi smo mi smo njega Adi, pa čak smo mi spomenuli Tahirović, ali nam nije isto palo na pamet. I onda smo nešto pa što ste, otkud vi? I da su on rekao, pa Benjin brat, drugog sina. drugi sin Benjamin. I onda si ti povezao, ja čak odmah nisam. To je napisao sam, evo, mislim, brate, sad ću ja sam sebe izreklamirati. Faris piše kolumne na plenum.ba, nađite Faris Kadić, svaki dan pravi izvještaj. Ima dnevnik jednog ludaka, ovo malo svjetskog prvenstva i spominjao sam tu Benjinu ulogu, a imate i članak isto od kolege iz plenuma što je Benjamin napravio to isto da pročitaju. Mislim, stvarno vidjet ćemo šta će se tu pokazati. No hard feelings, sve najbolje naravno želimo momku, ali zaista Benjo, to toliko opravdanje koje dobija ne opravdava. Ja vidim u njemu da on ima tog spark neki, da on zna procijeniti situaciju, da on zna dati ludu, fenomenalnu loptu, ali se to toliko rijetko dešava na odnosu na broj minuta koje dobija i druge neke greške koje napravi, da zaista po meni, pored jednog
recimo Hadži Ahmetovića koji čeka tu priliku, toliku, ili malog Mahmića koji isto čeka tu priliku, ovaj ne zaslužuje da toliko je dobija. Okej, ali bilo dobro da rasporedi Barbarez Dobro, on je još. igrao, Barbarez mu vjeruje sad iz kog razloga. Pa znam, Eto, ali bilo je evo- izašla ona statistika da je najviše pretrčao, Ma ali van onog što je Znam, a šta- napravio ono uklizavanje u 85. Tako minuti, je, ja nije- nisam vidio jes, koji- ništa pored a toga. to nije ni njegov dio posla, to je on dobro uskočio da pomogne. To mu nije osnovni dio posla, jes bilo vrhunsko čišćenje, ali u suštini ovo što je bitno, ono što smo imali sa Pjančem kad se spustio na defanzivnog veznog, ko što Hrvatska s Modrićem ima to kreatora igre na koje se pokušava da Benjo bude, tu zaista nemamo jako malo pasova prema naprijed. Ja se u prošloj utakmici, ovo je protiv Kanade, jedan samo pas unaprijed i tačan je taj bio, ali mislim to je za veznjaka jako loše to. Ali hajde da kažem da smo samo za njega imamo još klupe, daj malo za rotiranje. Imao je onaj jedan pogrešnik kad je mogao dati dobar pas po Jest, lijevoj strani, jest. kad smo išli ne znam kome je gurnuo, ali je otišla lopta Ali ne, prebrzo mislim da je golom. dobar momak, želimo mu sve najbolje i porodica mu je ta divna. Ona Nadamo se da će stvarno. proigrati i oni Demirović. Pa ali ja treba im volio, dati podršku ja- svakako. Ja volio, ne, što ne volio da Demirović bude najbolji strijelac svjetskog prvenstva, da ovaj bude najbolji Ali veznač. dobro, da se Demirović negdje opet ima proda. drugi dio gdje on vraća, a on trči ko... To Ma je da, nevjerovatno. on ima tu drugu ulogu. on- Da. Ali ja mislim da Barbarez, pričali smo, mislim, eto, mi to pričamo iz te amaterske strane, odmah da se ogradimo, da nismo nas mi- ne napadate, nismo Mi smo stručnjaci, navijači. navijači, Mi jel smo tako mi navijači. prenosimo to. Ali mislim da je Barbarez dobro ono zatvorio 4-5-1, Pa naš jesi sad ti govorio. par a, minuta prije što će ono Daj, raditi, zatvori ja 4-5. govorio I nemoj onda je zatvoriti. ubacio Baždara, mislili smo da nije, da će ostati, međutim Baždar je krenuo na desno krilo i je zatvorio bio, ali prošlo je i zaslužili su Kanađan da im prođe. Onaj stvarno, i moram pohvaliti, i Vasilja sam puno kritikovao u protekli mjeseci, ali mislim da je ovu utakmicu baš dobro odigrao. bez Jeste, jedne vidim ga greške. baš kritikovao, Dobro, i da su onaj dobro gol odradio. nije mogao spriječiti, ono odbila se lopta. Tako da, ma dobro je sve ovo. Dobro, ako Bog da, ma normalno, sad ću mi izganjati ovdje u LA-u protiv Švicarske. Došli smo u LA, nismo ga puno vidjeli, ovo provozili smo se do smještaja pa ćemo onda malo izaći. Imali smo eto prilike, promašili smo da odemo na bejsbol juče. Yankees su igrali u Torontu, to možda ne Da, bilo to loše. mene je interesantno, što bi ti volio. A joj, Nije to bi to bilo meni. dobro da smo možda otišli. I Knicks je osvojili NBA prsten, da smo do New Yorka navratili, ne bi bilo loše. Gledali smo Maroko, Brazil, to smo gledali Pub. u pubu. Dobri su oni pubu, meni onaj Ogroman prvi i onaj onaj pub. drugi su ogromni, dobri. Pa generalno ljudi su, Kanađani su okej. Mislim, nije Okej, neko- ali najmanje smo Kanađana vidjeli, ali okej. Jest, ovi kavi, jest. Savi, Stvarno autohtoni. do ono, atmosfera grad je nekakav tih miran. Čudan. Nema cirkusa nekog, nema nekog valani šarma. Ono grad, veliki grad, bez neke velikog šarma, ali sve je okej. Vidjet ću ovo šta nam LA donosi. Dan poslije utakmice smo iskoristili, došli smo na Niagaru. To je Farisov Did je bio tu nekad, ne znam, nije 80 i 90. Nije, poslije Poslije rata. 99. ili 2001. I to tad je ne. Farisov Did rekao da je Štrbački naš Ma kao što man bolji, ljepši od Niagara. kao Meni ništa jest iskreno. posebno. Meni je masivna je Niagara, što jest. Pa ne, prirodnog Štrbačkog je definitivno ljepša. Ovo je u centru grada. Ali u centru grada propalo 53 metra zemlje i saljeva se, mislim, onolika količina vode je stvarno je. Drago mi je što smo bili, baš bi bilo šteta I da meni je drago nismo. što smo bili, smo vidjeli još smo plus i brodom se provozali dole I opet naši ispod. ljudi. Aha, i upoznali smo i tu naši ljudi, bio je i komentator. Jest, Gabela. Gabela je bio. Saudina. On je bio u avionu s nama. Pod parol je bio Košarkaškog saveza, s njima smo Jest, popričali malo. A sve ovo što vam pričam, imate kratke videe otprilike svakog dana kroz Metine naočale POV, da vidite otprilike kuda smo išli, šta smo radili, tako da možete slobodno otići na naše mreže, pogledati ove slike, ovo o čemu mi pričamo. Jeste, eto, interesantno je opet vidjeti kako i evo Plenum kao jedna mlada medijska kompanija nikako ne odskače i od ovih ozbiljnijih, da se razumijemo, ovi medijski kuća. Čak što više nismo imali provjerene informacije iz prve ruke, nismo objavljivali gluposti. Ne, aj na stranu to što se tiče informacija, nego ja mislim organizaciono odlaskom. Jer evo vidjeli smo da i ovi velike
velike TV kuće i uopšte nisu imali neku organizaciju koja je nešto sad, da kažem, organizovanija i bolja od ove koju ima i Plenum. Mislim što smo i s tim letom, otprilike s tim mjestima krećemo. Isti su tajming dolaska, odlaska. Oni isto nisu u kampu. Mislim, zaista je specifično organizovati to na ovakvom kontinentu, ovakvim zemljama u tom kratkom vremenu. I mislim da je to sve tu negdje otprilike... Pa jeste, još smo mi specifično za LA. Ne znam ako niste do sad pogledali, pogledajte Sulejman Nagić, moj podcast s njim. I kako sam se ja upoznao s tim čovjekom, kako sam uopšte došao do intervjua s njim da radim. Čovjek ima 96 ili 98 godina. I on je nas ugostio sad ovdje u LA-u, idemo baš poslije ovog snimanja, idemo kod njega na večer, radim se ja da upoznam Dida uživo. I dočekali su nas na aerodromu, dovezli nas do smještaja, tako da vjerujem da ćemo se lijepo ovdje osjećati, snimit ćemo par podcasta ovdje još koje ćemo objaviti poslije svjetskog prvenstva, nevezano za svjetsko. Tako da ja vjerujem da će nama biti lijepo ovdje i imat ćemo jednu noć poslije utakmice, imat ćemo večer naših ljudi ovdje iz LA-a gdje ćemo snimiti isto par kratkih intervjua i da ćemo se družiti sa našim ljudima odavde. Tako da mislim da će nam ovdje sigurno biti možda, ja vjerujem, najljepše. Pa ja isto očekujem da će LA biti možda i više friendly, interesantniji i za neke te turističke stvari za obići, za vidjeti. Imamo jedan poziv koji Rehan još razmišlja, hoćemo prihvatiti, ja mislim da je to dobra stvar. Ovaj Camden ima na velikoj američkoj, mislim, najvećoj Fox TV-u show svoj vezan za svjetsko prvenstvo i imamo pozivnice da budemo publika. Ja Rih nagovaram da idemo, on se još dvoumi, ali sigurno ići. To je dan prije naše utakmice, pa evo vidjet ćemo koliko mognemo ako budemo išli da to malo tamo imaju posebne restrikcije za snimanje tog showa, ali mislim da je bilo lijepo iskustvo da vidimo kako na tom nekom najvećem levelu. Da probamo se prošli srca animetnim naočalama i krišom da snimam. Ali mislim stvarno da je to produkcija, bilo bi dobro iskustvo vidjeti kakva je to produkcija takvog jednog snimanja, takvog jednog showa. Pa eto, vidjet ćemo to. To je dan prije utakmice, malo da možda tog boskog spirita pokažemo. Ne znam ni kako izgleda show, nismo ga stigli pogledati, možda ćemo ga danas pogledati, koji je koncept, ali je ozbiljne su novci uloženi u taj show. Ja mislim da će Amerikanci biti zainteresiraniji za nogomet. Ja nekako njih sve više, ne znam kako ti doživljaš, ja ih sve više prihvatam kao dio nogometne porodice. Pa ne baš, ja sam bio i prošle godine, ali eto vidit ću, možda se ja varam nešto. Trude se sa ligom i sa svim tim nekako nadolaze. Ali vjerujem da su sve veći nivo od Kanađana, to sigurno vjerujem. Ja do dolaska nisam mislio, ali sad mislim. Sad mislim da jesu. Tako da eto, i dobro su odigrali, dobili su Paragvaj, odnosno rasuli, možda će igrati dobro prvenstvo. Ne znam, ja se nekako radujem da ovdje. I zanima me koliko će naši ljudi biti, mada koliko god da nas bude na ogroman ovaj stadion, opet će izgledati kao u Kanadi. Iskreno, ja sam u Kanadi očekivao veći broj naših. Ali čak je ostalo, ja ne znam jesi ti vidio na tribini da je ostalo praznih mjesta gore na suprotnoj od nas gdje su bili Fanatikosi. Bilo je sigurno možda 300-400 praznih mjesta u desnu stranu. Ja sam primijetio. Sad ne znam šta je bio razlog tome. Zvančni kapacitet stadiona je bio 45.000, speaker je objavio 43 nešto. Pa ko sit. Ali eto, nadamo se da će u LA-u biti puno više jer će svima iz Amerike biti vjerovatno lakše doleti ovdje, jeftinija varijanta. Isto cijene na stadionu su pa prene. Jesu, pa dvije vode, $20. Kanadski, jel? Katastrofa. I ovaj izlaz što se nismo složili. Po meni jako loš organizovan izlaz bio sa stadiona. Po onoj vrućini. Pa dobro, pa mislim, ja sam pokušao objasniti da oni tu imaju sistem kako da ne blokiraju saobraćaj i sve i da tako prave kanali. Da ljudi mogu izlaziti. Jesmo. Brzo smo to da prokomentarišemo. Ja mislim da smo mogli unijeti 10 baklji da smo tijeli. Sigurnost. Ali su nas zbog transparenta, imali smo 2 transparenta koja smo mi uredno prijavili FIFA i zbog toga su nas bukvalno u stranu stavili, uslikali te transparente, pa valjda je neka aplikacija bila koja je validirala to i na kraju su nam pustili transparente. A kako smo Libijca
Ne, Sirica smo, znaš da je Sirijac dolazio sa sirijskom zastavom. Aha, iščpali ga. Novog, poslije pada sad ovog režima. I da su onda monoko oni, ne znam, bili mu dali, ne bi mu dali, mi rekao, čovječe, zvančna zastava zemlje što mu ne bi dao i pustili su ga da prođe. A zato s nas. A zato s nas. I ono prodrljali i djevojku pustili. sa iranskom isto, onom zastavom, isto su nju malo, ne ovom aktuelnom, nego ovom alternativnom, isto su je malo za. Ne znam, baš me zanima, ili prošlo. Plavi. Plavi. Nemoj ovdje spominjati Uopće ne se ujevi. Banova će nas podcast. Šta smo još zaboravili možda da prođemo? Hrana. Pa nismo u Kanadi ništa autohtono nešto jeli. Ne znam šta ima autohtono. Maple sirup, eto to sam Ja to nisam jeo. onaj dan. To sam eto probao. Mislim, imamo ga i kod nas, niđe veze, ali eto ne znam da smo išta ni da... Ne znam ni ja da smo nešto specifično baš probali. Bila je dobra ona iračka kuhinja. Jest, to je bilo dobro. I ona irački, sinoć. I ona neka, bit će poslije arapska muzika, neki ono... Ne, dosta su oni otvoreni. Jeste, ono je bilo glupo, napravili ljudi neki fan corner gdje imaš hrane, pića i imaju televizor, plazme i mi došli da gledamo utakmicu. Ne prenosi se utakmicu, samo koncerti, hrane i piće. Ma ja. Ali eto, poslije dobro smo se snašli onom, pa baš je bio dobar. Ali ja ne znam, taj umor, ja pitam i sad mene, ovdje je sad 3 sata. Kod nas je 12:10. Kod nas 12:10, mene već lomi, ja naspavao sam se u avionu. Meni je okej. Šta smo još nešto trebali spomenuti interesantno? Ne znam, to je to. Ja mislim da smo sve pokrili do sad. Nije ni bilo nešto zabavno. Ćemo prognozirati ovu iduću utakmicu. Ma ne znam. Žao mi je Džeke. Ja mislim da će biti to X žao opet. mi je Džeke, samo to sam, čak nije mi uopšte bilo u toku utakmice, poslije utakmice razumio sam. I drago mi je da ipak mi pokušavamo odigrati utakmicu na svjetskom prvenstvu. Bez Edina. Ali dobro, treba on ući, ali je zbog Seje i Grčeva nije ušao. Treba on ući, rekao je to Barbara na presu. Jest. Bio je plan da uđe Džeko, a na kraju... Morao zbog Burnića stati, zbog Seje. Tako je. Jel ipak da Edin upiše rad statistike nastup na svjetskom. Ali evo i velika je stvar da i ovi momci vide da mogu izgurati jednu utakmicu na svjetskom i bez Edina, jer će nažalost to biti realnost kroz nekoliko godina. Da će to tako i morati, ali evo, volio bi da je Edin makar upisao rad statistike, ne daj Bože, a dobro, ajde, sad će biti okej, pa će imati prilike to protiv Švicarske, ali vidit ćeš kolika će razlika biti. Dobro su ne znam jel koga sam slušao, dobar je komentar, to Edin Džeko kad je u napadu, drugačije organizacije igra one duge lopte, svaka je naša i mi kreiramo iz njih. Tamo sad kad su te duge lopte slate, nije imao ko da ih primi. Bili su jači. Drugačije obrambeni igrači gledaju, drugačije je to totalno kad je on na terenu. Samo što ne nadam nekom ozbiljnom sad navijanju. Mislim da će stadion biti preogroman da bi mi povukli tu atmosferu. Nadam se da će biti dobro druženje, da neće biti nikakvih problema, da će biti ugodno na stadion, da neće biti prevruće. I najviše zbog igrača, pa onda i zbog nas. I nadam se, ja bi opet volio evo, da ne izgubimo. Ja mislim da je X dobar. I onda je Katar all in. Ma onda Katar je svakako all in bio. A jest, ali će biti drugačije ako sad Katar s kim, sad on igraju sad s Kanadom. Tu, ne znam, kako god Katar će biti u igri, i da izgube sad bit će u igri zadnju. A vidit ćemo, pušće onda. A bilo i Katrana, iznenadio, vidio sam slike neke. I oni su neki korteo pravili. Nisu korteo pravili, nema. Ali bilo ih je na stadionu dosta. Bilo ih je eto, ne znam jesmo malo još šta da se dotakne. Vidim da je u Bosni ludlo. Evo ja se radujem, Rehan nastavlja, ja se vratim poslije LA, radujem se i vidjeti tu atmosferu kući. Djelujem da je baš gorlo. Bude baš gorlo kad bude za prolaz. Djelujem je možda da je bilo u Sarajevu, pogotovo vidio sam malo i Bihaća, Tuzlu sam isto vidio. Jest ljudi na posao i idu sa dresovima. Jest, dobro. Žena, djeca, stara, mlado, sve Bosna. Ma svjetsko prvenstvo je stvarno, ja volio da mnogi imaju priliku
da ovo osjete. Evo, stvarno je to jedan poseban događaj. Pogotovo u nogometu. Jest, ja sam 20 godina tribine prošao, do duše. To je druga federalna liga, ali bio sam i gostovanja BiH, ne znam, Wales, Austrija, Belgija, ne znam gdje sam još bio, Italija. Ali ovo je nešto fakat posebno. Ali rekao sam ja tebi, ja više mislim da su ta tvoja gostovanja na koja si išao puno navijački i sportski, nogometno žešća i bolja i bolji je feeling nogometa. Ali ovo je ipak neki show. Ovo je vrhunac nogometa, to je fazon, to ne može dalje od ovoga. Ne mislim u smislu navijačkom i to daleko od toga, ali u smislu da je sve sad, evo ti vidiš, ljudi hodiju po ulicama, njihove reprezentacije ne igraju, ali oni izađu u Torontu u dresu reprezentacije. Ali Vels je bio iskreno poseban. Vels je bio štimung nevjerovatan. Meni je to žao, ja nisam mogao zbog posla. To je utakmica sama, kako se odigrao rezultat i onda navijanje kako je bilo. Vels, to je jedno od boljih mojih, što sam gledajući Bosnu, možda čak i najbolje navijanje da je tamo bilo. A domaće gotovo sve da idem, a gostujući par, ali Vels je bio neponovljiv. Ja sam isto ljubomoran na taj Vels. Mislim da je Vels kao zemlja i ta prigoda i taj rezultat i pozicioniranje na tribini, navijanje i sve da je bilo. Ja sam bio frapiran policijom, redarima, toliko su ljudi ljubazni bili, toliko su ljudi susretljivi, toliko su ljudi razgovorljivi s nama bili. Kažem ti, počeli njihov dobacivati nama, oni idu njih, smirivaju, nemojte sjedite tu. Toliko su nam napravili to gostovanje da se osjećamo fakat kao kod kuće. Napada mi jedna tema, mogli smo to još malo. Šta misliš, one naše priče, šta ti u stvaru, nikad nisam ti možda te pitao to, šta ti misliš o ovim, ko navija u Bosni, ko ne navija, jel ti te bitno to? Kako navija li sad Banja Luka, znaš kako mi jel sad navija svako ko voli Bosnu, kome je drago. Ja bi navijao za komšiju svakako. Isto. To ali ne patimo toga nijako ne navija. Mislim, šta me boli briga? Mislim, jes malo neobično, ali ne mora. Svako ima pravo da se osjeća kako želi, samo nemoj vrijeđati, napadati. Ako budeš napao, bit ćeš u jedan i to je to. To je apsolutno. A ostalo, ne mora. Ako voli drugu selekciju, neke ide, ali jest lijepo vidjeti, jest lijepo čuti. Kad god čuješ, bude ti drago. A isto bi i ja navijao za jednog drugog komšiju, bez problema. I budem drago. Možda ljudi ne znaju, ti isto znaš jel si unutra. Meni je uvijek bilo i fascinantno u Fanatikosima, za koje možda neko imao neku predrasudu tog nekog, ne znam, nekog nacionalnog ili etničkog preznaka, da u Fanatikosima jako puno članova ima razni vjerski i etničkih grupa koje žive u Bosni i Hercegovini i vani i sve funkcioniše pod jednom zastavom, pod jednim transom i nikakvih problema nema. Mislim, čak su članovi ultra grupe ti ljudi i bitni i u vrhu organizacije i meni generalno kogod da navija, drago mi je, ko ne navija ne mora. Samo što ti kažeš. I ne treba ga silit, ne treba ga tjerati. Ako se osjećaš, tako osjećaj se, brate. Tako je. Samo nemoj, ne znam. Ali eto koliko nekako ljudima koji vole Bosnu, hajde da sad ne etiketiram ni nacionalno, ni etnički, ni vjerski, znaćemo o kome mislimo, koliko je nama nekako ekstra drago kad neko za koga možda na prvu nemaš mišljenje da bi bio dio te neke porodice, na kraju, evo kao i ovo Lukić, zabije go i pokaže koliko je njemu drago i koliko je nama drago što je on taj što je zabio go. Mislim, mislim, ne znam šta budite koji je ovo. Mislim, čovjek rođen u Srbiji, to nisam ni znao. Čovjek je rođen u Srbiji, ali se porijeklom iz Bosne i Hercegovine igra za našu reprezentaciju, ne znam. Ma ne treba to ni gledati. Ko hoće da igra, nek igra. Ko hoće da navija, nek navija. Nebitno. Mada. Idemo dalje. Dobro je to. Dobro, to je to. Hajmo završiti s ovim. Pa vidjet ćemo ako bude bilo vremena još jedan da snimim u petak, da sumiram utiske LA. Prije odlaska kući. Prije tvojeg odlaska kući. A ako bude i poslije svjetla, onda ćemo te na video pozvati. Onda ćemo na video, možemo. Ja ću vam izvještavati iz Sarajeva. Ako bude tehnički izvodivo to. Dobro, ja vama preporučujem da pratite naše mreže.
Svaki dan ćemo objavljivati pojedine interesantne kadrove iz LA-a, možda i neki kraći intervju prikažemo, snimit ćemo i ove duge intervjue. U utorak nam je zatrpan, imam dva velika intervjua. Tako da... Sad, imaju metine kratki videi s naočalama, imaju kolumnu, odnosno dnevnik Tako je. imaju ovakav jedan duži vid forme. Svako 5 dana, hajmo reći. Bit će intervju i razgovor s ljudima koji žive ovdje. Bit će to jedno veliko okupljanje u petak poslije utakmice i to ćemo isto snimiti. I ako Bog da, mi planiramo raditi čitav jedan dokumentarac ovog svega što smo mi prošli ovdje i objaviti to na plenumu nekad poslije svjetskog. Dotad, pratite nas i dalje, komentarišite ako vi imate kakve prijedloge, sugestije i čujemo se drugom prilikom. Bosna svjetsku, Edin Džeko, Barbarezi, plavožuta mahala. Na mene tu je pravi